na inggir sira bela hare rasik amni raini luang mis ate agora am at investimento ni pat tinang ruan ultur nulu balete. Mas na realidade sira mais suka te primeiro, suka segundo, suka terceiro, mas ida segundo, terceiro ni la consideração la ia be encontro rumah sira mais suka ida am acordo ni mak ida be primeiro be acordo ida 3 metros ni am contribuiti on. Mas estou agora se dá com mais kuliah com a miraina, ou de repente de sira mai ni suruh amnya ai hori sarna bahoton. Tambah ida ne mak ami lamenta te so asam sira be mak sira hano. Se sira mai mak ami ia ona concordância do termo de aceitação rumah pai hara ida ne. Silakan, saya melakukan desenvolvimento ni ikut hakarat. Mai be tem que respeita a minha direito para rai ida rai privado ni ani. Tambah rai ida amem hamrik wane ne laos ami hela iha be. Motanini nga o iha pasibu nga iha fololo nga folete. Agora sira mais sira ia coordenação buat rumah la ia informação rumah buat rumah sira mais sarung mak mai de. Ida ne mak amla concord la minta wa ia sirnia halok sira kanesene. Maybe dadang ni sira halau hela sirnya serviço o disuru se halau evicção hela coisa ita bot sira hare. Evicção ne sira dihangkata kona ba bangunan sirni sirsilon. Agora ia bangunan itu yang rai nilete o insa horai. Agora amnia ne rai los de sira mai atu suruh mos te sira mai ami kuliah le kona ba preso rai ni ne. Agora la ia concordância buat rumah sira dia be suruh mutu rumah sira mai suruh ami jelas ami la autorisir sira harus saya. Ida ne be mak sira yang no termo de aceitação pronto ni sira halau sira serviço bel halau ka. Mas ami dari pribadi mesti sira mai kuliah para ambil hetan solução ida ne be mak dia ba ami hot ida ne mak be uing ami exigensi hane hate ba karis masir sira mak masir saya ami ni sira lebih lepo. Ari ohinga ko dialog ni ne ita bot sira atu bolu governo na tu soluciona problema ita ne oisa. Tambah ia ne dalam barat am sira skundel afetado ne am ba obras publik sira dumba situ amba situ sira dumba teras propriedade então já sana eu tenho que dia ali e mai kira so equipa integrado ida linha ministerial para mai para ami kuliah host label haru ke teknik mai teknik kan ni halu saida ni so mai te kuliah tas oh encontro si governo mai mas ite encontro ida nas mai telah akta ida antang usi dia parela ta saida si ite kuliah ba malu de bele le fuam balu ne bele to ba hene ba o le fuam balu ne bele menos ba hene ba o balu ne bele liu ba hene ba tambah ne ko ami din kata makane ami halon ami pedido ami propose dia am sehatan apa makane ami hakarat rai ni pres makida ni tem sira aceita kala am se me hal negosiação kono ba pres rai ni ami kono ami parte rua ni makokorra malon ambil ni termo de aceitação. Sai dama o governo recomenda ba ita bot sira. O teras propriedade teras makamai o obras publik makamai. Agora lei kona ba a população kona ba rai ni ita ia hela mas dalam rumah ni ita la implementa lei sira ni kuir saída mak sira governo estado ni halon tam am sinta ami povo ni ami raina ini ami vítima ba ia ba desenvolvimento dan ni então desenvolvimento na base estado mak se povo ni mak se. Mi dadang ni o hine governo sira concorda ho dia para evicção da ko rai privado ni ami concorda malon kona ba rai da ami makain sanulu racing ida ne ia ona termo de aceitação sira po o hira la ise se label bo ami kona ba rai da ni esa parte si nene hare kono ba evicção do esa parte si mudar afetado da esa evicção do mudar comunidade afetada vai ter projeto a em princípio a mim coopera o desenvolvimento esse programa governo jadi a mim cara que o governo da nemos tem que tratar a mim pelo menos resolve o que a minha direito a mim tem que ter claro lá também agora da vou ter kata generai mamo lá existe obra aí então maioria comunidade valu concorda satisfaz o valor na bem mas
isi parte relevante con la sera sih na termo sa tahu mabe idane barit obra sidok barai agora rai obra ne tem que pacote ida agora amini exigência mas lebih banyak rai mamu lebih maklai ya obra sereninia ke maneira tu trata ami hanusa tambah ita sidok hatene kona ba polen rai ne metro quadrado ne hira ami hatene de proposta ne mas ira apresenta me ami comunidade afetado metro quadrado $40 ne ami rejeita o valor montante refere tambah ami sindicata montante dane la adequado no la razoável tebe o isa ho ami ni situação de agora barak mas carai pedaço que agora se afeita metro lubuk bot ida falta de metro que buang ida barak mo sekarang atu halo expropriação total barak mo susu atu karik bele rai trocarai então boto tu hotu nene assegura kan akhirnya kona iha le número 8 para 2017 ne kona ba expropriação baru tidak dari publik buat la dificilidad onde ita cara que resolve implementa tu lei também mas kami hanoi nesse momento como sudah ter concordância liga o valor barai então kami justru atu situação ainda agora da DAO-ne, na bela implementa projeto refere liga para a minha parte de não ser parte do todo parte nebe concorda bela lao da DAO-na mas a minha nebe mas sudah aceita ba idane ami hanoi den kata pede tenai resolve mo kay kono ba determina muito valor la rai lai ami concorda on depois bela implementa porque Sane o governo recomenda sabe ta coisa. Sira recomenda mas proposta de sira $40 no ami la concorda ne mas kami bisa den kata ini tahu $40 ne base bahasa agora a minha rai ini ne rai kelas 1 kan depois de estrada público atau acesso bahia patim público serane basic hospital basic igreja basic escola loja bobosira agora ita cara compara rai ne mas ia metinaro agora dah kemakan metro quadrado 200 dolar agora sama que cidade lara ne bilagan sermai hokeres $40 ne honoi ami la concorda obrigado barang Live langsung dari